Good evening, ma'am. This is August ki tang 20 yoksingre ko matam jara seli ko. Ado I know jita udise percentage ki maka ta na satharak pa ai class number mari subo iduni. Si mamang da kai class thogre class number 1. Class number 1 je type number 1 haira thogi bani. Class number 1 da ai beginning concept sing. Percentage horopagi maru ai ba horopagi concept sing duni toise. Aduga class number 2 ga 3 ga duna type number 2 ni. Percentage puthokpai question makal myam am ko collection tawraga takhre ko aduga hojik tawdusina class number 4 sina anoba type am pulai type number 3 sida tawdusen number ama increase not decrease by x% haje x% haje 20% or pay 30% or pay ko number ama hana leram modo 20% increase tawri na 20% handari habugum masum type question je oiduini aduga high type siga in a ratio method using je combine tawraga punjilakaduini ratio saba matang sida ratio percentage hariba chapter se aina ratio gi idea pusilaga takpa horabani kwali maruiba yam thi unique oiduni ko ai sagi yam popular oijaba tricks ngakta ni si ko delhi de kai yam sinabra di khangde si sinara kan da hoi delhi de coaching chapa satra mayam jai view oramgani moi dum kam no yadum compare tawjaro ai gi di sigi ratio method se percentage ratio method ratio formation je ratio ki concept puchilaga anka yam thi lai thon mane bain tawdusina ko aduga aina tak thu je sigi percentage have chapter je gi kakna tana atop chapter da su kana rakada blari profit loss discount simple interest compound interest ko atop mensuration area bulum putok pa adigi ate chapter da su dum kana bi yor kane ba sigi percentage ka ratio ga ni combine tor ko pia ba question jing ne ba tor ko de adu question amani de na adak mating ya hame aduna sigi su aina class number 4 है type number 3 है जा सी type number 3 जा class number 4 class 5 class 6 फाइल लाख पे है तो क्वेश्चन याम कंपाइल तो ता कने मरम दिसी अदुक मति मरो है को मरम मक तय तो चैप्टर सिंग दजु मुई पान बसे तुम पुछ लक पे है को माइ तो से ओके मैम हो से अहमद इंट्रो तो वे माने को इन ता तो क्लास का माइ तो दिनो से को class number 4 type number 3 number ama increase to ba amsung decrease to ba percentage piramag ko adu ratio da mo thok ko sini ba to to du jam thi maro है How is it come out? Okay. Say, I quit a kangi. Number amakis my hair. Number increased by 20 hairs. Number of 20 hangle hair. I quit a kid do no. Number ama 20 hangat pa habad je akoi na mathematical science na waira ga dikai science na ni khambro ma plus ina ni ko increase habad je increase ai smai si symbol sin rak ni ko ai angka ta ka na si symbol sin rak ni number ama ke doiba 20 hangal le haradi hana ler mi ba number to ke doba 20 ti singane habane so mi ko nangon de lupa yang khai le lupa kun hangal he di kun du tin si loidra ma ti sini ko adu ne ina isam sam ne ko but Haribasida game on Toga number ado so my has increased symbol to see 20% hangle has number amalera majo 20% hangle has me am yari ko se ani ronda ji khara samni bas no gyan taw ko number ama increase by 20% hai ne ko sum increase have way the idi serok to symbol sina bai wane ko number ama 20% hangle haraga di kaino lak thu ja sida hari athas ke no 20% है साम थोपै कुन है कना एग्जाम थोपगी कुन नंबर मा सामा की साम थोपै कुन दो हैंगल है बनेबा अदुदी हैंगल अदि मैम अखोइ तिसिल है बन नत्रो हाना लेरमी नंबर सिदे सिदा के दौरा हैंगल अमने तिसिल दे कना हैंगली बा 20% कना की 20% कना की नो हैबम पलकनी बा साम थोपै कुन है रे बसी 20% है जे कना एग्जाम थोपै कुन नो हैरा दी माना पलम द्रग सो अखोइना खंगजगदौने नंबर मा सामा की साम थोपै कुन ने है को अदुदी नंबर मा सामा की को Number the correct ending Kaloba, Adu the Kailani say. Number the ending Kalazeboko 20% of number to the Gatar, 20% and 20 by 100 lava. But O by the into Kana, number the Enatro, Enga, 20 Punadisi, into Santam to Jericho. Live among the Kangicomia, the Makatan some hotel would Keko Kenoma. Adusi Kedoresa, Aquena Elsam Lotar 100 lani. See the 100 N lava plus Kya. 20 and अदुदी क्या तार से 120 by 120 n by 100 लाख पुरा लाइक को
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯪꯉꯣ ꯏꯟꯇꯨ ꯊꯝꯃꯣ 120/100 ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯁ ꯊꯝꯃꯤꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯂꯥꯁꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯎꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯣꯠꯂꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁꯇ ꯀꯔꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ 20% ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ 20% ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ 20% ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯗꯣ 20% ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯌꯥ 10 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ 10 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨ ꯄꯨꯔꯤꯔꯦ ꯀꯅꯥ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ 10 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯝꯃ ꯊꯝꯃꯦ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ 10 ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯒꯤ ꯇꯤꯁꯤꯟꯗꯔꯛꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ 120/100 ꯂꯥꯛꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯁꯣꯔꯠꯀꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯁꯣꯔꯠꯀꯠꯁꯤ ꯈꯪꯉꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ n ꯀꯧꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ 10% ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯟꯇꯨ ꯀꯌꯥ ꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯆꯥꯝꯃꯗ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯁꯦ 10 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯝꯃ ꯊꯣꯛꯄꯩ 10 ꯂꯥꯛꯑꯃꯤꯅ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯈꯥꯗꯅ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯆꯥꯝꯃꯗ 10 110 ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯝꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯅꯣꯏꯗ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯊꯨꯅ ꯈꯪꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯏꯔꯒ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯛꯐꯝꯗ ꯁꯣꯔꯠꯀꯠꯇꯨ ꯈꯪꯉꯣꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ 10% ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ 10% ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ 10% ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯟꯅꯩ 10%ꯁꯦ 1/10 ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ 10 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯌꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯕ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 10 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯗꯤ 10 ꯃꯅꯨꯡꯗ 11 ꯄꯨꯔꯤꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ 10 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯗꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯝꯃ 10 ꯄꯨꯔꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗꯤ 10 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯕꯅꯤ나 10 ꯃꯅꯨꯡꯗ 10ꯗ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ 11 ꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯝꯃꯛꯄꯁꯦ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ n × 11/10 ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯆꯤꯛꯇꯦꯀꯣ ꯀꯥꯡ ꯈꯔ ꯄꯥꯔꯛꯀꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯃꯣꯠꯂꯦ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯉꯝꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯩ ꯅꯣꯠ ꯊꯥꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ 20% ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯗ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 120/100 ꯍꯩꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦ n ꯀꯧꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ 20% ꯍꯟꯊꯕꯤꯗꯤ ꯀꯩ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯔꯣ ꯍꯟꯊꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯃꯨꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯨ ꯀꯣꯏ ꯇꯥꯒꯨꯝꯁꯦꯕꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯈꯪꯉꯅꯦꯕ ꯁꯣꯔꯠꯀꯠꯁꯤ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ 20% ꯍꯟꯊꯩ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯦꯕ ꯆꯥꯝꯃꯗ ꯀꯌꯥ ꯍꯟꯊꯩ ꯍꯥꯏꯅꯣꯁꯦ 10 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯥꯝꯃ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯃꯊꯛꯇ 10 ꯍꯟꯊꯔꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ 80 ꯁꯤ ꯈꯪꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯩ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ 20% ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ 1/5ꯀ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭रो ꯑꯗꯨꯗꯤ 5 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯍꯟꯊꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯁꯦ n × 5 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯍꯟꯊꯔꯗꯤ 5 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ 4ꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯔꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯍꯩꯌꯨꯀꯣ 20% ꯍꯟꯊꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯥꯝꯃꯃꯅꯨꯡꯗ 80/100 ꯄꯨꯔꯤꯔꯅꯤ 5 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯍꯟꯊꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ 5 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯍꯟꯊꯔꯗꯤ 4/5 ꯄꯨꯔꯤꯔꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯀꯣꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗ ꯈꯨꯡꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯅꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯇꯒꯤ ꯍꯣꯠꯄꯁꯤꯃꯁꯨ ꯍꯩꯒꯗꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯄꯁꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯍꯩꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ 12.5% ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯀꯤꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ 20% ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭रो 12.5% ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯁꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯐꯣꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯕ ꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯀꯅꯥ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ 1/8ꯀ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭रो ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ 9 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯕꯅꯤꯅ 9 ꯃꯅꯨꯡꯗ 9 ꯄꯨꯔꯛꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯦꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ 12.5% ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗ 1/8ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ 9 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯁꯤꯗꯤ 12.5 ꯃꯤꯛꯁ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯧꯕꯒꯤꯁꯨ ꯍꯩꯔꯣ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯍꯩꯔꯣꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ 12.5% ꯍꯟꯊꯩ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯗꯤ ꯀꯩ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ 12.5% ꯍꯟꯊꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯇꯨ 1/8 ꯍꯟꯊꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ n × 9 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯍꯟꯊꯔꯗꯤ 9 ꯃꯅꯨꯡꯗ 7 ꯄꯨꯔꯛꯏꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯍꯟꯊꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯈꯪꯉꯣ ꯑꯇꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯉꯤꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯁꯦꯝꯕ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯩꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯦꯛꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯇꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯀꯣ
रेशो एरियासे तक सागत्पसे हैनम होनसेबको अदुदि यंगो मैम हौजिक अखोइन तबुदो a number is increased by 20% हाइरेबको नंबर अमा 20% हेंगले हादि के दोतारे खो नंबर दो के दोबा 20% हेंगले नत्र अदुदि नंबर जे 20% हेंगलदि हाना लेरंबो ओरिजिनल नंबर अमा लेरोइद्रा न्यू अमा लेरोइद्रा हेंगली दुकानानो अमा लेरोइद्रा हेंगली बुदु लेरोइद्रा हेंगली दुकानानो 20% नत्र लेरोइद्रो होम थोंना सेमजे अदुदि क्या तानी नंबर अमा से अदु फ्रैक्शन क्या माने 20% जा 20% दी 1 बाय क्या नो 5 नत्र मंगा थोगु मनुंग क्या अमा हेंगल नत्र खर कोइरा ताकि को 20% आबदि क्या बा 20 बाय 100 नत्र सिसिन तारगदि हाना ले मनम बदु क्या नो से चा मनुंग क्या कुन सिदगी सिसिन तारगदि चा मनुंग क्या नो सिसिन दी चा मनुंग दा हाना ले मो ओरिजिनल नंबर चा मोय कांदा हेंगली बदु क्या नेबा कुन 20 हेंगली 20% दो चामगी 20% 20 नत्रो अदु न्यू नंबर क्या तारानी चाम दु कुन नमसलदि चाम कुन ता समाय ताने है ने रेशो सेम मजे सिदगी सेम ग्यारगना से और सिदगी कना मानाइबा 20% कना मानाइबा फ्रैक्शन दम ओलदि क्या मानाइबा 1/5 नत्रो मंगाय मनों दा अमा हेंगले हम नत्रो सी सिनरगना ओरिजिनल नंबर दो मंगा ओय मतमदा अदुगी 20% दु क्या बा 20% दो सिगी सी 20% जा 1 सिने सी 20% जो 1 है 5 की 20% दी 1 तारोइद्रो अदुगा हेंगली दी मंगा दा हेंगल क्या तारे सी रेशो साबा हो क्या तारे को जा अंडरस्टैंड तोब्रा अइना सी ताखोय मरम जे कइनो आई हारके को मनो खुसिदा क्वेश्चन जी अइना सी ताय बसी काना बजी फंगना बसिदा अइना कन क्वेश्चन अमा उठके मैम a number when increase मोनिको increase by 20% becomes 36 find the number का है क्वेश्चन जी समान हंगे खला से नंबर अमा 20% हेंगल कांदा कई वरे बा 36 वरे कई बुथो नो नंबर दु बुथो नत्रो अदुदी सिगुम्बा अंक जो होला कांदा न कमाय दोक्तारे सिदी रेशो सारो हाना लेर नंबर दु क्या बा ओरिजिनल नंबर दु क्या नो 20% आदि क्या मानग्रे बा 1/5 नत्रो हाना लेबर नंबर दु मंगा ओय कांदा हेंगली बा 20% दु क्या बा हेंगली बा 20% दु न 1 ओरने हम नत्रो रेशो ने अदुगा हजि न्यू ओर पुदन क्या न्यू ओर पुदन 6 ओरे हम नत्रो मान कई पिरमी नंबर अमा हेंगल कांदा क्या ने हरिबा 36 ने हम नत्रो सिदा मान पिरि गिवन वैल्यू जे केनो हेंगल को ओर प न्यूज नत्रो न्यू मा पास दी इगदम निको कनानो हेंगली से हेंगल को ओर पुदन नत्रो पिरमी से पिरमी जी सीमा पादरा सीमा पाजरा करमने पिरमी से हेंगल कांदा ओर प नंबर दुने दुने हेंगल कांदा ओरिबा न्यू मा पास जिंगदो 36 क्या न पूरी टाइम हम से 6 न पूरी था तादी हेंगली दुसु क्या न 6 न पूरी का 6 ने हरनी हालेर मी दुसु क्या न 6 न पूरी का 30 लोई खंगे धान लेर मन बदो कनानो 30 क्या हेंगत की 6 अनोबा क्या हुआ 36 लोई खंगे यार अइना ताकि रेशो की 4 किलोमीटर तो यूज तौरी ने परसेंटेज की अंक से रेशो फॉर्म तौरगा परसेंटेज रेशो की 4 किलोमीटर तो मरी लेना लेने अनि पुनग्रा पुलगदी अइना ब्रह्मास्त्र 10 ने बदो ब्रह्मास्त्र समाना ने मैम उडोला ने अंक मैम को अनि मेथड्स पार को दई तरग सि बजना हाइरी मीदो अदम 3 लाख सरने को सिंगातने अइना नोइदा सनारी ला मैम जे को सि याम लिंगबा अइना स्ट्रांग विजबेने बदना दिल्ली सुमदे के दवी परसेंटेज सान ताई हेदना आइगिना रेशो अन तागा तोरी सी मसाक सी तालक न होनरी ने बैगिदी नोइ क्याम लाक्से दि क्वेश्चन मैम पारा कांदा एडवांटेज लाकन ओ अइगोन क्वेश्चन योर बे याम कानरी हाबम फोटो सोय हाय लकी यो हाय जोर कने यारे कोस्या समाले रे समाना रेशो साबजे खुदिमक साबजे तंगदोनि को हान ओरमन सिनी हौजी हेंगली सरतुन सिनी मचा खायना हाइगेदबा सी सिनरगना समाना रेशो द खना 20% आबदी 1/5 का मानमनिना सी सिनरगना अमुक सिदे कथनरग जुम तादौ लेरो फोनि को हाइना जे यारे को समाना रेशो साबजे माहिरो नेक्स्ट सी समाना दी ए नंबर डिक्रीज की दी सिदे खर थुबे यारानी नो हेरानी खंगे को ए नंबर डिक्रीज बाय 20% हादी के दो
number ama 20% hengaladi handaradi kamai tone hana original oirabanduma decrease hadi sini ko handari 20% na kana adagi new na kana ratio om ju puthoji 20% sinardi kan 20% sinadi hana sa moi matamda kun handare adudi 20% di kano 20 bahane natro si sinadi number du sa moi matamda handari bu kya 20 ado hoji oirakpasna kya sam kun samaina hayani sidai kalthanara tahangera sidai kalthanara sorry 80 then mina singbre muni kuno yare ko sa sidai 80 orani yare ko sa sidai kalthanara ka tahalakera kalthanaro si kalthanari 5 kun ka di 1 sidai 5 ka di kya 4 sumai ta do lere adu sidai gi sema 20% adi keno 1/5 ka mani natro sidai holai sidai gi adum tarak pa bilu ni haro jare ko manga namadu manga wakanda ama handare aduga ore idu kya orani mari sumani sizadum sidazum question adum hangbe ya ko sa sumana ratio dak dak sa ja hego hoje aina taki bodo ratio dong thokpa mairo number ama 20% handare hataragadi hanor madun manga wakanda hoje ore dum 4 handag ridum 1 si relation ji ratio dak dak khanga dong ne 20% hande haje number duna samani adu handai kunne habna teba sang tak sari ni percentage haji sang dai ni natro sida haji keno number ma 20% hande haji si aseng bilu ro sam number duna sam oi taragadi handari du kunne habne sumra darija number duna sam oi taragadi handari du kunne habne aseng mana teba kenda raja number duna sam oi tadi kun handari adu di iti warani adu aina 20% haji fraction da kya mane moi 4 abatane hedena percentage ka fraction moi ratio moi 4 abatane amadi amo one ya hedena adu ni sanai la je 4 abatane takri doina sumi ko percentage da der modo aina percent 20% percentage da lebu doina fraction da kya 1/5 ka on thok nare 1/5 to mu sinar gam kidore ratio da aduna salwa na madi ama ama da sum salli ne ba ko gya da bra si relationship phajana khango ata de ankot pada mak si ratio on gi taraga di ratio gi kari method paina ha do khai maming chat pa agi 4 killer method to method mari leidi manung da panik mam phalo kan minen oi bam ko adu dum ho jarani sumaina ratio sab je sinna ta ba tai myam je ta ki adu just remind to ji ko aduna extra knowledge hoina ba khara muka haidi tai gaina hana takiba aina ratio class ta khre remind to sem to ko aduma chi adu remind tor ga yare question khara nung pai ba ho yarani la ho yarani ko se a is 20% of b di kya si ratio kamai thani si ji a se ke hai no ha a se b gi 20% ham na tro si khang ding da si simana ko se is 20% of b hai da bi simana madi a is 2/3 of b hai di kya no adu di kya no sida da du sia a je 2/3 of b hai di b na 3 oi matam da a na kya si sumai sakani ko ita khra ngang tani si ratio sab je hai ga mun mun ko se ata di percentage tam to si number 2 a is 20% of b hai di ke no si ke no a ga b ga ji kamai to do ni no sia adu di sida je b na sima 20% adi 25 kana no 100 na tro b na samoi kanda a na kya 20 ne har ji are or si 1 by kya ga manai ba muso 1/5 ka manai no tro sida hai na kana b na 5 oi kanda a na kya 1 ne hai ni samai to ji are yare ko si understand to bra hojiki hengat pagi handa bai ta khre ko si jom khangji lo understand to ko si hana ta ki ngata ne adagi sumala ramadi a is 2/3 more than b hai di kamai sa ni si ratio ja no adum haro no hai ni khale a se b dagi sor om to pagi ani hele na tro anta padi b na hom moi kan da a ne hele se ani ni adu kya tar mani manga adu di suma jing ji khangji lo ba si percentage di irama jo fraction irama jo amang ang tani ko percentage fraction manam a is 20% less than b ga haro jo hojik tawre dana sa adu di hojik ta ki du yawre ko fraction da se 2/3 less than b has you kya tani se a se b dagi ke daba ha a se b dagi 200 na tra 200 di 1 taroi tra sumana oi have na te hande have ni sumai la kane si ji khangji lo ya dai ko si le re atopa kharama sidi if twice a equal to thrice b sumai phere me a b di kya tane sidam onthok nai hadana sa sumbai ji ko no ko sumai la di a na 3b na to
A na 3 B na 2 si suma masa tak ramang ata hanjin revision ni haidoi na so if 20% of x equal to 30% of y hai kya tani se si kya tare a ga b ga sa no sorry x ka y ga oido bisna x ka y ga kya tani se x na kya y ga lemina 30 y na x ka lemina kya 20 onani ko myam si ka gono ko ai pan ngra bang ta ngarang class ta so cd 3:2 sumana ratio sa wa ga do ini ko yan dar ba myam summa si onto kon jinja si kai de chang kan he nu pa man hai den if cp of 3 apple 3 item ga equal to sp of 4 item ga mane ga har ka doi ni mane profit loss chang kan ba adu ta di kai dorani sa adu cp ke sp ratio kya ta ne si concept sinaraga cp of 3 item siga sp of 4 item mane na tro cp na sp le min 4 ji lo rani sp na cp ke le min 3 ji lo ni adu di mari de le put hom yola di ama manga dra lo yara ni si adum sang ka ne profit loss ta su ka am sang ka atai du di ko na ta si se cp ki du sum sang ka ne adu smana ratio sa ba je hai ga do ne na sen do bra okay ratio sa ba je hayo ka a percent of b amaka kaino mo taam ko marak thana hoji kitu mari khitang leina da amaka aina si tani a percent of b have se ma'am si percentage se kana na p a da na puratra kas ko ide into lebni na ne into lebni ma gi ko se 2/3 into 4 into 5 hare ne ko si 3 kana makale tu makale bra sumai le visit 3 kana makale ba tu makale ba natra si abram teo phage makha da sat par kari kai ge puri bang ta le bani na ka sukai di mem yabra yani ngi koi na haja tu ta di si atara ga di aina si percentage sa ji kana si moji makha da 100 le bu natro sumai na makha da 100 le bu natro si ki percentage si moji makha da 100 le bu e makha le bu b makha le bu kai kai ge kai bra kai di ko ata di si ina a o b% hai ya da bra ya ga ya dum hero onto kon jinga ani ko sum si adu khango ko maram je aduna si apply to ba ma ing question si क्या था नेम थारो 55% of 80 क्या था स्माइल आवाज़ कुन मरी कुन मंगा का अधिक क्या तारा 11 44 ताबरा तो हौजी आइना हौजी तो बुदो तौसी सिकरी गानी ई आइ बेसा 55 of 80% ani onthok ya da ne hौजी तो गिबुदो सिसि मोनसि तपक खोले जे फोन चमा तारो 55 into 80 by क्या 100 क्या तारा दे क्या बा 4/5 अत्रा अत्रा 5 का दे 11 44 तादो ले कसकाई दे प्रूफ तो वन एग्जांपल है तारे सी एग्जांपल होलम कसमान सिमसुम रथना खंगनिंग मेनि कुसी यूजेस ले मथांग काना मथांग लाख बने सी जु को खंजिलो एको सम थ्योरी ने ताइ से क्वेश्चन पाइ हर तो बनी को हौजी लास्ट विना रेशो साबगे मता के नंबर जे इंक्रीज तो बगी दो अनिरक इंक्रीज तो बगी दी हमले इंक्रीज तो बगी यादब्रा याय अदु तो से को से लास्ट विना a number increase by 10% and again increase monsi again ko by 10% sidi kamai tau ne si ki wadi khanna se number se kya no hengali sa 10% hengale adu again kay mo hengale 10% anirak ke dore increase ai ni ko si moje si increase ai ni si moje adu di increase by 10% mo hengale amuk su kya 10% mo hengale ba ko adu di kamai tau di ba 10% anirak hengat pa adu di ratio kamai sani tau se mana ratio sabai mong jam hai ko number se 10% hengale
ꯑꯗꯨꯗꯤ 10% ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯁꯦ 10% ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯟꯅꯩꯁꯦ 10% 1 by kya 10 मानम नत्रा अतादी हाना लेरमी ओरिजिनल नंबर दो किदोबा ओरिजिनल नंबर दो 10 ओइ मतम दा न्यू दुना क्या ना न्यू दुना 11 ओइ बने अदो क्या रंग ट्वाइस नत्रा हेंगलिसा ट्वाइस हेंगत पर नत्रो ट्वाइस आइदी 2 ने को अदुना ट्वाइस हेंगत पनी 2 टाइम्स है बने हेंगलिसि नत्रो 2 टाइम्स हेंगत पनी सी स्क्वायरिंग तौदबा क्या तारे सा 100 is to 121 से है मैं कौरों को सीना तेरे सोच अंसाज सितारे हाँ ना सामने मुझे क्या हुआ है दिबा हौजी अंदर हेंगल कर 121 हुआ है दिबा सी कंपाउंड इंटरेस्ट जो सीना रखा दबा कंसेप्ट में तने हौजी हौजी ते उन्हें खंगा उरो अंदर सिंतो को अंदर हेंगल करने देखे दो इसे तारा मंगदा में हेंगल है तारा मंगदा हमें हेंगल दी 11 वरम बदो अंदर हेंगल पगी स्क्वायरिंग तो बकाओ हम ले हेंगल मगना क्यूबिंग तो नहीं मरम दो प्रूफ पीके को कई गिनो ऐसे आपको ऐसा ताकि कहनो नंबर अमा 10% हेंगल 10% दी क्या कमाने और हर सिदा मु होची को another method am utke besida और हरगा नंबर अमा 10% हेंगल है नत्रो 10% हेंगल दे kai कमाने बा 1 by 10 नत्रो अदुदी हाना लेरम नंबर दो 10% हेंगल दे kana पुरी बा हाना लेरम नंबर दो 10% हेंगल दे kana पुरी हा हाना लेरम नंबर दो हाना लेरम नंबर दो 10% हेंगल दे 11 by क्या हाले रमु तो 10 पुरी तो नत्रा अमुकसु हेंगल दी नत्रो से 10% मुकुचा क्या ना 1 by 10 10% हेंगल तो kana पुरी ने तो दे नक्सो 10 by 11 अनि पुरी तो नत्रो हाले रमु तो कम खलु नो से कम नहीं हाले भी तो 1 नहीं लौरो बको हाले रमु तो 1 नहीं लौसे लो दोन फदे अदु क्या तारे मथक से 121 मकाना क्या 100 ताद्रो अदु सी मका लेदुना हाना की ओरिजिनल दो ओइन लौनी सुमान फ्रैक्शन होट के जाय को सिना न्यू नी लौनी यंदा को अतादी ओरिजिनल न्यूज़ क्या तारे 100 विकांदा सिना क्या 1 2 1 सुमाना होट केरा करमन फाइ सुमाना सिना फ्रैक्शन फॉर्म द होट पसिना रेशो फॉर्म द होट करे यारे को सिजु खंगिलो मखा लेसिना ओरिजिनल लोगो द मथक लेसिना न्यू लोगो द सी कइनो 1 लोगी बेने को हना सिंदो को समा ताखनी अदि रेशो जे सिना तबे हेनाम अमा मोम द सागछि को हामा 10% हेंगल कोई जुम तो पुथोम जे हाना लेर में को हाना अमा लेर मनी 10% हेंगल कान सम ओरम मोइद्रा मथंग यम 10% हेंगल नत्रो सम तो सिम लेर को नेक्स्ट तो के क्या दा रिसीव ज्ञान तादबर सिना हेंगल फजी मानर से पे नत्रो ओके सी मेथड से हाइजिन द बेयारो एमे सी कक तने यारो मरम दी हेंगल जी kana no 10% अमन क्या 10% अनिर कोइ बे नत्रो स्क्वायरिंग तो तू लाइजा सी 10% हरम सिना 10% 20% हरम सी यागद्रा याररोय सी याराने यंदा कोइजा सिनम कानर को दी अदुना ने मेथड ताइसी हम येंग जी को दुदी 10% नतब यम तोसी को से कुता मेरा लगत्रबा काना वसुम पोसी माला होइदने नंबर इज इंक्रीज सिमोली को से बाय 10% हरम मगे को and again increase by 20% higher zero सी तो उसी ने हम तो कमाई तो उन्हें आम तो 10% एंगल 10% यदि 1 by क्या माने बा 10 20% यदि क्या माने बा 1 by 5 आम तो क्या एंगल नो तारा मेनुंग दा एंगल यदि कना पुरी नी तारा मेनुंग दा 11 अकोन में तारा मंगाई मेनुंग दा क्या एंगल नो मंगाई मेनुंग दा एंगल तरुण पुरी नी सीमा सी 1 नी लौसिंग को यार 1 लौदी इद्रोसी यारे को सी 1 लौदी सी इद्रोसी यारे हबदी 11 by 10 हाना लेर मधु 1 नी लौसिन बै 1 नी को अदु तो क्या तारे सा कथन बे आदि आदि को कथन रुम से कोन थमो कथन बे वफम दि नुई तौगेरा तौरे तौजो 50 तारबा हाना ओरिजिनल ओइ कांदा न्यू दुना क्या 16 है दुना अदु ओरिजिनल जिना 50 ओइ कांदा 50 ओहन मजिना दि होरे परसेंटेज पुथो कांदा मानम नुगाइ दिनि को सिना 66 कथन नरगसु या कथन नरदि क्या थानि सा 25 सिना क्या 33 समय हर जाय को सेमै मोंग जे ऐसा स्क्वायरिंग तो बुदु सिदि यागद्रा यारोय को मैला माने स्क्वायरिंग तो बुदु सिदि यादे को येंगो सिजिंग जे yang थारे बसे स्क्वायरिंग तो बुदु सिदि यारोय हैनि को
aduna manada kana disi method lak sarakpra asa aina kai taki number am increase tawdi kana puri ne hagiba tarai manungda mehengaladi tarai manungda 11 puri ne hagiba mangai manungda mehengaladi kana puri ne hagiba mangai manungda tarung puri ne hagiba adu method tu natra sinai do han ba hana ler man number do kono wani lo we ne base ko adu si 100 som yara bani wani khangra ga sman adu di makha da lai besina ke dora original do kana 50 manungda 66 oire hai ne ani re hangat kana yare ko ado sidai marak thana kai nom ngam tam ge sida silere ko aina hoji tawdu sina sida puthoi ratio ni ke no ihan han badu oibudu natro sina kari new wise ke no sina ihan han badu oibudu sina new wise ke no anir 10% amuk hengalaba 20% amuk hengalaba adu ngan ore po finance du natro si 10% amuk hengal pagi du sum pame ko 10% hengal kan du oibudu sum puthok da ka oidro adu puthok yam ta ke se last oidu ni sina ko a number is first increased by 10% and again increased by 20%. See you what say I don't know. Adudi, Hosiki do give monk to the 10% again 1 by 10 atro 20% again 1 by 500 per natro. Adudi Han Lebudu Kedore. 10% galadi ke dore han lay budu khoi wani lawro sin original du wani lawro adudi ke dore 10% galadi ke dore next haro ko next id mathang 10% hengala matungi kya hengala matungi 10% hengala matungi si next tu kya tarne sa kana puri ni hana wale rambu kya puri diba tara mung dam hengala bina 11 by 10 puri roidro adi amang lo amuk lao se tiền này thì 1 by tiền mà này có thì 20% 1 by 5 cái mà này sẽ số mà thâu tôi này cái gì 1 by 5 cái mà này 0 thì hồi cái đó đấy 10% cái là cái tôi bây giờ lấy có mà thằng mà cái đó đấy finance đó si finance mà cái đó đấy cái mà cái đó 20% cái là mà tung gì thì si lấy cái 11 by 10 đó rồi si đó mà cái nào bây giờ 1 by kya 1 by 5 puri redro adu si 11 by 10 tar si si puina di 11 by 10 dam kana puini 1 by kya 5 puri ne ana sentori sorry ma fanate mangai manung dam hengal natro mangai manung dam hengal di kana 6 by 5 puri ne si tarai manung dam hengal pagi tarai manung 11 by 10 puri si adu ti kya tar si 1 tare sina kya 11 by 10 tare sina kya kathun nar si ari ko 66 by 50 haro so do sina kaino home tholi ji maram lei ko marki jang phujim yawe samta si anda braja village amagi population je hana se lerame ama sai da 20% hengale ani sub sai da 30% among hengale ado mano sumayar ko dine 이거 딜라면 땀 딘다 나 그러시기다 가만히 들어 있는 시기다 뭐이 강한 것만 다 보도 아도나 스킬 리행만 해볼까 이해했을까 어저께 애나 하이브도 가이바 공항마기 포퓰레이션제 하마 사이드 20% 행갈래 마당 사이드 30% 행갈래 소마 또 야오래바 두간다 라스트 오르고 파이닌 포퓰레이션 나타베 한바기 20% 오르간다 오이바 포퓰레이션 두고 피라고 야오래바고 si kana duni si ko engo si the best of question ira ke do gyan tane hanor me do kya ba 1 oi bane hojina kya 11 me tension kya 60 by 50 ratio the samaina machet makai fraction yaw was mapum than ger di makha ani ji lsam kya no 50 natro 50 ne khodi mak puri roidra si 15 puri kya tani 50 ne puri ro samaina si 15 puri kya tani 15 puri di 5 ko sig di 55 thonge 15 puri kya tarani 60 sim tawdra ado hom du sine sila finance issue do aham original je kya original do na 50 we kan da next 10% hengala kan do do sini finance do na kya 60 ado question je hangning ma hum ya dro aham be hengala podo aham be hengala kan da si we re ado the last finance kya we de puthuk ya ro do na issue je question je to mo na heng kanu tor pe ya ba se
kano tori larik ta ko yauri ne kano so haying jo igi mana nai ramesi ara ko mya so mana si reso sabai kana basi su lei ko loina mo puto hoige don si puto ko we si hayo go ana sen to bra hayang ko mana harak pe yaba si khungamui population do ahama sai de 10% hengale ani su sai de 20% hengale ado ahama sai ahama 10% hengale kan do oiba population do lising amaga samane hare फाइनेंस क्या होइदुनु गार याद्रो अदुम हंगबा याइको अदुना आइना सीरियस होजि लोइ दका और कने साइना इ पुथोइदुना आहान बगि दुगा लास्ट का तो पुथोपनिदुना ममंग ताकिदुना सिना आहान बगि 10% हेंगलपो मतुंगि जु पुथोए फाइनेंस गी 20% हेंगल मतुंगि जु पुथोए आहान बगि जु लोइ पुथोए मोय होंगि रिलेशन नै हाइगदौनि साब रिसोर्स साबदा सि यौना लेबेन जे हाइगदौनि क्वेश्चन लिट ngамदना अना सेंदोइको अंदारे स्मान सि रिसोर्स साबसिंग जा मरु वाइसि क्वेश्चन सि अदुम कांसेप्ट से अदुम फन सेंगा लेहेलो मा पान क्वेश्चन से मैम नईनर कान ओ यूजे से खंग ओ याम थी कान रखीनेब नहीं हजी खंगी से क्वेश्चन एप्लाई तौर हेन इम्प्रूव लेगीनेबको अदो सी खंगजल हजी क्वेश्चन सी पान SSCGD गुम्बगी अराइब क्वेश्चन दे हौर तौजी सी थ्योरी दिसिनी को क्वेश्चन जी मथंग मथंग नईनर की क्वेश्चन जे सिंग सी क्लास 4 जी क्वेश्चन खरा नईना हौर जे क्लास 5 सी थ्योरी तारोइबा सी थ्योरी जी दा बेस तब क्वेश्चन मै जी मखल 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 अराइब दे हौर चछि तौर ngasi अराइब ngतनी नईना दिसको से GD करी सक्सेस की दसिदी ताराई ngतनी अनि हेंगर पिदो अदु जो अदम हारम गे याइ को सिदा फॉर्मुला लेबसे सुमाना को a number is successively increase by 20% and a number is 20% increase sumana sini a number is increased by 20% and again it is successively increase by 20% ga so mai pira ka sama ne me adu formula je so mai to be ba hana le bu kya ba formula so mai pan be si formula heng si x plus y plus xy by 100% 20% ani hengaladi kya mana ge duni ko ani 20% ani hengal pranatro यंगो सी फॉर्मुला से पांजे सी फॉर्मुला पांदे nga sai taki 20% ani hengal kya no 1/20% adi 1 kya mana ge 5 ka mana dro sidi hana kya ba 5 oibudu original 5 oibudu ni bu kya oini ba 6 oini amna tro ani rak na tro hengal isa a number is 20% increase by 20% and n have ni ko si and again it is successively increased by 20% have ni ma hengal bu du matak de hengal have ni ko si na haning ya tradi adudi anira hengam twice oibani na ke dorasa twice oibani squaring thong ne hadana so kya 6 square kya tara si kya kumanga taraba sina kya 36 taraba adu kumangai manung da 36 hengal padi kya no 11 natro adu natraga so sumaina putho adudi kumangai manung da 11 hengal sa manung da di kya tara mari tara 44% taraba sine ba asagi anira 20% ani hengaladi to tell the 44% hengal have ga samane have ni da se 20% anira hengaladro sumana successfully ani hengal pa se finance da kya hengal hai amuktang de hengal ga di 40% hengal pa ga samane have ni da bilu sina min thori si ya dekho sa adu sidai si nang na sumana lusindra so aina or har ga sumai ya de 25 se ki dore phone puri ga sam taraba phone puri ga si ju phone puri kya tara मैं तो कुमारी उन्ता 144 तारबा सिददी परसेंटेज पादरसु यारे हैदना 44% मरम दि 100 ओरमिना समाने को सिदगी अंकल लुसिन गिबजिगा सिद लुसिन समाने को समाना ताराइबो 44% जे अनि थोनु पुतु हैबि वाजनि आइना को 20% अंदर खंद हेंगत पजा 40% माने अदु सि फॉर्मुला पालगा सु याबा आइना समाना रेशो मेथ सिनरिसा सि फॉर्मुला पालो से याबा आमे के बतु क्या ना 20% नत्रा अकोन मा हेंगत पतु क्या ना 20% अदु x ना 20 ओइतारे आमे हेंगल पदो प्लस हेंगल अमिना प्लस 20 सिजो आको में हेंगल 20% नत्रा प्लस 20 सिजो
x का y का सारी बनी जी अमुक पूरी नरनी को मकाल करी 100 लानी को क्या तारे दे दिया 40 कथन नदी क्या तारे 4 अदु क्या तारे से 44% समान को सुमाने पुथोक मा सिना रेशो की मेथड पुथोक मा सिजो है गिदौ नहीं सिना लाख सब से रखनी सिना लाख सब से रखनी सिना फाइनेंस हेंग बदु पुथोक नहीं को सिने की अनिम के अहमद क्या होइबा अकोम क्या होइबा सिगी रेशो जी खंग बजी जोम दका होइ को नकल अनिम अदुना सी फॉर्मुला जी खंजिलो से अनिरक सुमाइना सक्सेसफुली हेंगत पगी दी सी लई को अहम लखे फॉर्मुला लई को फॉर्मुला सांग मले अंक दु कॉम्प्लेक्स होरे काना दे सुमाइना 20% अहम हेंग ले को से सुमाइना अहम हेंग लदी कमाय थोने लास्ट फाइनेंस क्या हेंगत प माने सिदा सिनै फॉर्मुला से अते केमना तेवे 20% सुमाइना अने हेंग लदी अमुक्तंग ने हेंगत प क्या माना दिनो 20% अने हेंगत के क्या वैल्यू हेंग ले परसेंट लास्ट क्या हेंग ले 20% अने हेंगत के लास्ट 44% हेंगत प माना द्रो अदु सी फॉर्मुला पाल से माने को सिने अरे क्वेश्चन खर पाइजे याम क्वेश्चन जी पाइ होर जु को क्वेश्चन नंबर जीडी की क्वेश्चन देखो तोरी से मैम थ्योरी ताको द मतलब मैम सक्रे सनु को सी क्वेश्चन जे फजन नै नै यारानी ज्ञान तारानी को एग्जाम में जीडी क्वेश्चन 2024 गिनी को साठ क्या बा 93% ना टोटल नंबर ऑफ अपियर स्टूडेंट इज क्या बा 90% स्टूडेंट पास आउट ऑफ टोटल नंबर out of total number of APR students APR तौर students की out of total number of APR students APR तौर total number दुई मनों दा 93% सिना pass तवी fail होने सिनी what is the total number of students appear in the exam ratio सारो सी कना को आई दी रेशो मेथड होती नहीं को रेशो से नहीं मैंने कन फुसी लगती सी अपन बस साठ तो कहीं ना क्वेश्चन के अंदर बल्ला मनी दा अपन बस साठ दो टोटल स्टूडेंट दो साम होई में तम दके दो बा 93% के दो है ना पास ना 93% ना तो साम 93% दिसी फेल क्या तार मने ले मोरी दो 7 तार होई दो मैंने रेशो तक सारो होत पछन खाई फाई रेशो तो होती नहीं को अद मान फेल तो क्या ने फिर मैं 9 to 7 5 नत्रो रेशो मेथड तोरो रेशो की आइगी 4 किलोमीटर तो निसिंगो 4 किलोमीटर तो निको आइना तुम पालक खदि आइगी रेशो की क्लास नंबर 5 तेंगो रेशो की क्लास 5 6 अदवाय दो तुम येंगो को ताखरामनि 4 किलोमीटर से को अदु कमाय तो दुबसा फेल तो क्या होबिनो सिदा 7 होबिनो नत्रो फेल तो 7 होय मतलब समाना 4 किलोमीटर की अनी सुबह पालो चारे फेल होय मान पिरामिड 9 to 7 5 ने सी क्या पुरी तागी सिदा पुरी रे तागी बदुना खुदी मंगथस पुरी दु नत्रो 7 सिदा पुरी रे क्या न पुरी तागी येंगे दादी 7 ने सी एंथो 9 7 सॉरी 9 to 7 5 नत्रो 9 to 7 5 सिदा नाना 7 एंथो 1 3 2 5 तारे सिने पुरी तार दे अतै 1 3 2 5 ता पुरी बतारने रेशो की मेथड याम तो पॉपुलर होना ताबने को हंजन क्लास येंग सात्र सिंगदी ज्ञान थारमने क्लास ओवर क्लास आई वीडियो येंग मिन ज्ञान थारमने सुमाय होली को आई दिसी हाइने जबीनी रेशो की मेथड से सिने मेनम फेमिल होइनिंग इज को नत्रगसो अतोप मेथड यादबरा याय परसेंटेज की दम होलो से याय को कमायन होल पे याय अपुन सात्र दुगी क्या बा टोटल दुगी दबा टोटल दु खंगदब नत्रो नंगना टोटल दु x ने खलोबा अपुन x दुगी क्या फेल होबदी 7% नत्रो अदि x की 7% क्या तारा 7/100 तारे मधु क्या मानरी बा 9 to 7 5 सिजु लु नते बगसु को 7 ने थोदी क्या थोंगे 1 3 2 5 अदि x क्या तारा निसा 1 3 2 5 0 0 सिजु तुम 3 को concept तो ज्ञान दाबरा जा आई सी रेशो जे नु कनागुम साथन ने असिन तेले हरम ने हरम मोइद्रा कहीं तीन उरे मैंने सीधे सीधे आई नई ताक्सा वानी मेंटेली तौदी नत्रो मान कालू संग जी नुंगाय खदुनी सी आई मान अइन थीरीजे सोकर मैम लेबा सोकर मैम मरक्सिदा अखोनी येंगिसे कइनो सोकर मैम मरक्सिदा अखोनी येंगिसे कइनो हायथारगदि ख्वाइदि थुगदबदुने यान दाब्राइजा स्पीड टु होट जाबदुने फॉर एग्जांपल आई कइनो मागी मरक्तना $82 स्क्वायर पुथुपय अमा ताके को मेथड मैम ले तौनब हाइथारे को दिल्ली उजासिन कहीं तौनब
82 square is kamain tawi sidai se a square twice ab b square type haina khangnei ko si kamain tau yai si b square si b saduni sine a saduni ko b square kana tare 2 square this ani sunaba 4 irani ko si 2 square ni irakadu ji this ani sunaba sumai irani and mathang da kedore si a square kya no a square natro a square di 64 sumai ibirani sine a square ne natra adu a square irani and mathang da twice ab kya no twice a b mari pa kuthai thoi natra sina kan hangal laga sina thamaga tisina duine 4 2 7 6 मैम सी में थसी लाई को लाई दबरा this is shortcut used by Delhi was asking मैम सिनरी बुको but aina am hiding is na aina noida takhi budu si ai si jo adum khangi hai 82 square je am e give ko sida 2 square kya no 4 mathang da twice abd kunthai do natra kunthai do 2 thama khut kana purani 3 pure ko nipan square kya no 64 natra 64 da khut pu 3 hapsala di 60 ga 7 tisina ba yaugdre ko sigi thangdung thangjin je aduna mental calculation dong si animak di iman mane hai duine ba but way of tawbusina sina si tawbusina di man calculation ngam duine ba mental calculation tawbada thubudu ji aina tawsina man calculation da hena khuloi ba method tu thire ini bai doji ai 4 km ji man calculation ya mating am pange ba adugi ne si no family oi hai ji ai dumai thuringa ga di hele ko se for example masing ma hero je se si method sina nungai ba gi sang se si ju ai phajade have nate ko method kanari ne but sima hangan bajib niyom ne ko sine doro sum thamma sa jai dana for example se kya hai ji kya 87 square bu haijira adudi akoina si amuk tung da tham yadra adudi 87 square adudi kya ta ne 49 natro 4 keri ta horani yare ko nipan thare yang khai taruk natra twice abd nipan thare yang khai taruk da yang khai taruk ani di sam 33 natra sam 33 du khut pu mari da hapsala di samaga tatu taruk thamaga 11 carry tawre ko 8 square 64 64 de 11 hapsila di 75 adudi paring amad lo yabra sine ba khoni thire isi shortcut myam lai marang kai but man calculation taw yaba laksaga da ba ki besine bai nam tawre is nam ya dai ko si ju fai but this one is better I think ai mo ne ko se myam si ko mi gi mo lai jai ko ai mo pizza bani myam ko si da phaba phata ba ham la ngani ai khuloi jaba hai jaba wani nanga ai kokti mana de dana adudi noi khanjaro yai ko another amagam hairama su yai se kana bo hai jige 67 bo hai jira yare ko adudi se 7 loibam tawre kari hai jige noi ta haro kas kai di ama ek tharo taw jeba khuloi budi yengwa ha bani da yandai ko noina shortcut me am hayo akoina angka ma ta ko method me am tai se noina ne chatra jin asar ama bo hi tringi me am ta siladi kamai ngauri di no khaiwa ngang yaw gre method me am ta ko emram lei kariguma angka khon amadana sigi method na laksaba amadana sin laksaba haiba laiba yan dabra na sai successive ki do aina x plus y plus xy by 100% haido aduna laksaba jawe ai ratio method ta aina ratio sabiduna su laksaba sometimes chawro kaneba yan dabra ja adu singu laiba adu di amaga haro se kya tawsi am da haro ne mohes tell me one number two digit number etiga ha 30 ga 80 ga 3 has adudi am 3 square na la ni ko adudi mathang dadi anim taruk taruk ni pan ni fuim pan 4 keri tore ko ni pan ni pom fu mari puni pan am kong radra very easy way gre tare ne one way da to ga without pain ge yar ani ba aidi without pain ge tor ka dini no yu sum ta phu mane da ko aduni da ina de si khang wa ni da noi da yare ko okay nong ji sound disturb oi do hang de ko okay se next to ji ko ji do one thakra ba sound nong ji ko pungdi ngali ko pungja siam yengje si SSC di 2024 question ne satra ma ke do hano mana 75% test to boda phange ba
75% phangma satra sina kedoba gets 30 marks more than another who scored 60% phangma mi dagi 75% phangma mi sina kya heleba 30 other maximum mark kya no adudi si sagi ratio dum pho ja dina ina ko adudi kya no sinu asa uramani da 200 dum ta ane se kolom thaningai de lebena ti gd question lai ko ado akhoi na se akhoi na thun hot ngami se karama method khangma de no ai ko 60% ga 70% phangma mi se total mark to khoi na kya lo bai no se total lo khoi na 100 lo gi taraga di 75% phangba hai ji kano sama gi 75% 75 no tro sama gi 60% adi kya no 60 no tro ani ji kya heli 75% phangma sina 60% phangma dagi kya heli ba more oi du kya no heli saruk to 15 ne si ratio do loi thamane khoi na si ratio ni ko thami je ado kana heli bu putu mana kya ne pyramid da 30 adu ratio method pala 30 ne akoi do heli bu 15 oi kana mana 30 ne haire kya puri tai sia tu na puri tai adu taraga di total jisu tu na puri ta bo ta de ne asum noi da tak to I thok pagi sangmai wane noi na haire kanda akoi kolom tha da bi hari du dian sa hainai da ne sumai tak du ne ko si su yai ado total maximum mark to kan x ni khalo ba ko ado di x gi 75% phang basi ga 60% phang basi kya khene se difference ani gya 15% natra ado x gi 15% ja 30 ne habo samane equation sar hot kya ra saman tor tu khatara method ani mak ta ki ko haina ba tok zaro ko sida sida amana phai amana phate hai roi kai na mata kana na idc haine aidi ai hai war ga disi ni ko ta ko da sum ijabai wani mentally hol dum to ni eko hare noi adum apama sino siju eko next the price of a movie ticket was increased by kya 18% the increased ticket price is reduced by number of reduce the number of audience by 25% what is the effect on revenue the kya handle sidinga sai ena double increase among handabai the toro amada kya hangale ba ticket maman 18% hangale ba natro 18% hai badi samada kya hangale no Travel hangale ba natro amung na kya maduna maram moirga ke dora magi audience to kya handare ba 25% handare ba natro adu nga sai do 18% hangale kana puri ni ba sam oi putu 18 hangale di 118 na puri ni ko sila sam da kya hande hai ba 25 hande ba natro ata di samini phala ni natra sam da kumanga handare de simai toro kathan ro kumanga ahum kumanga mari kathan yari ko mukso kana di tu ga di kya 59 taraba kana yadre ko di kya tare makhaji 200 mathak na kya homopal kuntre omanga traunga sitaraba adu hana ore mi kya no hana ore mi revenue je hana gi revenue to kya ba 200 oi madam da hojina kya 177 adu percentage puthok tu natro percentage puthok kya taraga di si sam oraga di percentage padra je adena si sam thange di kana pun yeni tune thodi sam taraba si tune thodi nipan tratet nipan si taraba adu sam anong da si ora pa kya handai ifi kya lai decrease ra increase aroi ko decrease kya lai sam de si khado di kya tara 11.5% decrease ta adro sumro ena si percentage na piji khang bro percentage na pya re ko si 100 oi gramina kana adu aina si 200 oi bajo 100 ta nam sila aga si jo 2 ne thoki be si 2 ne thokpa si 100 oi gadi percentage puto to jare ba kana go ma sata na kamai hot kani sidagi 200 oi rame sidana 177 oi ra kya no 100 ja khadung na ni kya 20 ga 3 tabra 100 23 na tro sani manung da 23 100 percentage photo kya di sa manung da di kya 100 ni si jo samane ko karamana phai edu nei khanjara 2 ne thodi 11.5 decrease karamana phai uncle lusin bai muwe ja sidagi sumaina lusingi ba ai mong sida atraga mi mayam common people no hona ba sumaina hot paje which one is better khalo sidadi percentage pa de aro 200 manung hengat pani na 200 manung da handa bane basina akoi di percentage sai di sam da handa ba na to si sam logra bi sam oigra mina si percentage pa da su yare percentage tapsil le yare ko yabra sam da si handa mina sidi sani da handa bani na percentage pa bai sam na puri bi to de aro adudi si hote sarukti sani sidi tunian thoga mentally hot pasi aro idra sinama adman ka osan ya photo thiro method to yare ko me
क्या ताब्रो से सी तौरी से लागी को जीडी क्वेश्चन से SSC जीडी की सुम अराइब एग्जाम की सुम पुखलपना हयेंग सीजे लोइगरा सीपी होगरा मैम सिगी साइना टाइप थ्योरी मैम जी बेस तब क्वेश्चन अरुरुबसु लेरी अदुम पागी जेबको मूवी टिकेट तो क्या बा 18% हेंगले अदुना मरम ओइरा केदोबा ऑडियंस ना हंदरे हबने अदु रिवेन्यू द क्या इफेक्ट लगे है मखाद लेदुना हानागी बिलुनी ओइने हैदना सी अतोप मेथड ताजु है को फजना हेन एक्सप्लेन तो ताओ हो जियारी देखो हाइदी रिवेन्यू है जे टिकेट ममन गा आइना लुपा चाम पिबा टिकेट मंगा योलदि लुपा क्या नय ओनलाइन इनकम जे रिवेन्यू दी इनकम दु नत्रो टिकेट चाम पिबा इंगोंदा मी मंगा द योल ता लुपा संवान अदुबनि रिवेन्यू है जे को नोजुकन सुसले काना देसे अदु मेथड तो सी अराइव होलो लोरे 40 25 is subtracted from a number then the number becomes 50% of itself what is the number number amadagi 25 se khaidokhreba ko aduga kya no ta hauri ja 50% adudi number du kana se anka hot kidra number ama lerameba 25 lokthokhreba se number ama leire number dagi 25 lokthokhreba sida kya ngaureba 50% of number दुगी 50% nga hore hani maje tangkhai nga hore metro 50% adi keno tangkhai ham metro 50% nga ho ba badi hana leire madugi lokthokra matung tangkhai nga ho ba hai kya lokthong ngane tangkhai lokthong moidra sumi ko tangkhai lokthong mane ba adudi lokthui ba 25 jit kai darani tangkhai ne ba metro half ne ba lokthui ji natra 25 lokthokra nga 50% ta ho ba hai je tangkhai ta ho re ne ba adudi हाना लेरमदा लौथोखरगा तंखाय ताव बाजि लौथोखरिदु तंखाय वर माने 25 ने तंखाय वर दी मपुम दुदि क्यानो नंबर दुदि क्यानो नंबर दो 25 की अदुगुमा ने 50 वर माने अंक होतस यारे इक्वेशन सारा सिदि खोलसु अदुम लुसिंगिसु लुसिलो सिंफादो हो जारे हाबनिना ओरेली हो जाद्रो सिबो एको नेक्स्ट वन यो हजि ताखिब सिंगुनि जिदि दि हम चंद्रसा जिदि की हान बगी क्वेश्चन सेट खरने ने कलेक्शन तो अदुम क्वेश्चन अमाने मनि याव ले A is firstly increased by 20% and then it is decreased by 30%. Find the value of A. Find the value of A is what percent of initial value of A. A के होजी ओरे बेजे हाना initial value दु क्या नोई अदु ना सागी रेशो साब दु काना रोई दरसा आम क्या बात 20% increase सब नत्रो अकोन बजे के दोबा 30% decrease सब नत्रो सक्सेस की फॉर्मूला पान्या रोई को अदु के दोरेसा पान्या अगर सक्सेस के आएंगे नते A is what percent of initial value of A ओरा खुदो आहान मदुगी percentage क्या नो है बने बको अदुदी रेशो दो होलो हबा 20% हेंगले 20% हेंगले दिकरा वारनी मंगाय मनों तमे पनीना क्या मंगाय मनों तरुण पुरी रोइद्रो अमंग सिना क्या नो सिदि क्या नो 30% 3/10 नत्रो तराय मनों क्या हने नो अदुदी सबे लाओइद्रा पुरी नरो मथासी तरुण तरेट निपुनी तो मखाना क्या यांखै नत्रो अदु यांखै सिना कैनो हाजा सिना आहान बेदु नत्रो इनिशियल नत्रो आइना ताकि बदु सिना नत्रो अदगी 42 सिना करी सॉरी न्यू दु नत्रो मान पुथो हाइना कैलम थारो A is आहान बग A is इनिशियल आदि इनिशियल वैल्यू A दुने सिको इनिशियल आदि A दुने बा A गी इनिशियल वैल्यू दुने बा सिना A गी new value of A दुने को अदु मान आहान बगी the value of A is what percent of the initial हौजी A की ओरे value से the value of A is what percent of initial value of A initial value कना बा 50 से की percentage क्या नो हमने अत्रो हौजी ओरे initial value जिने मखा थंगोइ द्रो सुमब्रो से initial से मखा थंगानी सिना latest ओरो खुदो इनिशियल वैल्यू दु क्या होएगी हमने लेते से नत्रा 42 जी 50% क्या होएब नत्रो अदु सी तू न पुरी रो से एनो सी तो बदु सी तू पुरी दि क्या तारे से साम तारबा तू पुरी क्या तार 84 तारबा 84 जी सामे क्या नो 84% दम तारोइद्रो कोलम थानेगा वरी लेते में एना रोइजा क्वेश्चन ज्ञान तारि ब्रो गी पन मन मखा थंगने दने सिदगी नंग अंक दु लुसिन बोरम तारगदि 50 मनुंगदा हाइदि अकोन बो रेबी एगी वैल्यू से आहान बो रेबी एगी वैल्यू से की परसेंटेज क्या नो आदि समय होल लेरम गने
84% 시주 야이बको कसपुदी कायदे अदु स्मा होल दैदि सोक्ति सी 100 ता हलो सी तुनु पुरी नि को नकला निम तो रेशियो गिदि नकला निम तो पुरी दे या दे हैदा पिना हाना इन सामोय काना होजि किसना 84% पार जो यार ना यार को मैम से जीडी गिनी को next if the original price of a watch is rupa 500 ne ba masi 10% increase tawre adu amak decrease by 15% final price hoji kitu sana ya roidra han le kya no 50% ahmad kya no increase kya to ba 10% matang kya decrease by 15% natro adu ke dawne du da 10% increase tawr mane tarai manung da me increase tawdi 10 11 by 10 puri roidra tramai manung da kya si 1 by 10 si kya no manga ka di manga home 3 by 20 natro kun manung da 100 17 by 20 la oidra sum rain to isa sumi ko asai ta ki theory du natro tarai manung da 10% hengal pai di tarai manung da me hengal le 15% handa pai di 3 by 20 na kun manung da 100 natra adu tarai manung da me hengal di 11 by 10 puri re sina mo ke dora kun manung da 100 di kun manung 70 puri adu ore ko du sila ani zero ni tak 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 kre natra tu nu pui du natro adu ta di 10 la ma tak 17 yaure 5 yaure 11 yan yawa thiro si yare option tik kuma sala si yare ko tara trom da si yare tarek ka siga tara matoi si tara mane mapan to याद रहे तारा याद रहे 11 yan jaw थियो साजे होते को अंका 11 yan jaw थी बने को ऑप्शन 3 तोर से ओ टी ऑप्शन 3 11 yan jaw थी बसे मैम ज्ञान थो ब्रो होरे मखा द 2 लेदु सि मथक त 5 into 11 into 17 ला ओइद्रो हा यंदा ब्राजा 11 yan थी बि मरम ज्ञान ता ब्रता दा ब्रो मथक त पुरी नमदे 11 जावरी अब तू नम येंदुरी हर फसी है कना गो मना मखा जो तू न पुरी दी क्या तारा ने फाइन पुरी रो फाइन पुरी दी क्या तारा मखा जो 10 मथक त फाइन पुरी दी सिदा रो अदु हरे तारक फोल दु 10 ने यलदी पॉइंट मथुंग दिस अमन अमल रे को यारबा अदु दी उंसी के दोरे पुरी नबदी 11 जाव ग्रोबा पुरी नबदी 11 जाव दी तारक दन सादे 11 yan जानी नत्रा 11 yan जाव थी बेदी के दोरे फोगा सिस्क तिसना क्या नो 11 सिस्क 5 तिसना क्या नो 11 अनि जी माना रे अदु तागदी 11 yan जारे नत्रगा जो पुरी नरगा 10 ने लसे आर सिदी लायरे दन नो इसिन मदुदी तौजरो नत्रा 27% of a number exceeds 13% of the same number by 56 number amagi ke doba sisu ira laida number amagi 27% jina ne number dogi 13% dagi kya heleba 56 khenna is 14 natro 14 na ratio method palo 14 chelo 4 adu di number du kya no 400 kolom thaninga yaw di sum ji ko kanda bra ai gi ratio method to ai koiraga di ta ke adu noina mind hot ya bane se number du putho natro number du na sam lo siloba मागी 20% 27% है क्या ताने 27 तार होइद्रा अदु की मागी हम 30% है क्या ना 13 तार होइद्रा क्या हेली सीधा सीधा क्या हेलने मोर क्या 14 हेंद्रा 14 हेंगा दा सिंग मदि मान क्या हेली पिरमी 56 नत्रो क्या पुरी ताइसा हा फोन तादी नंबर दु फोन पुरी क्या तार फोन मैम ई बिददी हम सांगे हरानी नोइ तो दिस सी सांगे इजबे वन नोइ क्या ना सी मेंटली फॉलो ngam yabane अरे को आई दुनिया खुइन तोरी से यारे को हैबदी अम अनदर में थता जायदा नंबर दुगी 27% अमगा 30% हैबसे क्या नो खेनर से डिफरेंस या 14% नत्रा 14% ऑफ नंबर दो सी ओइरनी 56 ओइरानी अदु तादी 14 by 100 of n equal to 56 कतना दी तामरी मरी एंद क्या तारा समानो होनबा मीसु यारों कनी को सीजन में के स्काई देता सीजु अदुम सीधा यारे को सम सम ने 27% का 30% का खेने अनि डिफरेंस क्या ले 14% नत्रो 14% ओइ कांदा 56 माना रे 1 यूनिट के क्या तारा याला दी 4 अदुदी 100% अपुम दो तादी सी 400 या बसे
samane si method to ne to ratio method ne si ain to si method si ne another khutou khene have one samane ai ko asi di imagination to column tha do ya duine next loidore town A had a population of this in 2022 town amada le kya na population si le me after 1 year the population of the town A increased to kya angle leba see what is the percentage increase in the population ko aina na si puthorison te si question je ratio do hot pan sumba se no na ne kamai hole hana si wara mana ta hoji kya wara ba si adum kya ne hengali ji sum khaduna lebra khoina hengali du kya no percentage puthom natro jidi question ne ba kana gomna khaduna leisi khaduna hot kano ba ina haningi se ratio do hot se ba ko kamai ho ka da ratio da 0 ni mana bra kotha khara ne ko 25 sula fa wa ba na kumanga puri disi kumanga ta bra sine kya tara kumanga mari sam natro adu satte kumanga kya yoni mari tre kuni pa ko kuthra war mani sinatra ata sina amugasu kathana radi 5:6 kya hangala manga manung da me hangala 20% tara mani lare ko hadi aina percent 1 by manga manung da me hangala si percentage ta kya mane aisa 20% mane ham natro si percentage 1 baja aini ko sa percentage 1 ga samai I le rano ba aina noida aham da class ta kari hagi fraction da any sumaina la adi percentage ta kya mana ni sisum bachim ba puru ma am pi gi do dum yaw adu khang mi na di la ne do ratio do on thoga ta da to hol paduna laksara kani khai do khajin to budu wasiloidra sidai se khado sum haidi wasin madi ka na di wasin ga do din ate du kitang sina di convenient oi be hen ne ko next one the population of a certain city increases by 5% in the first year and by another 8% in the second year. What is the overall percentage increase in the population? Overall kya ba? Overall kari increase puto amna tro. Sidi kari method pa ne successive ki dunga sai x plus kya ba? Amad kya hanga pano? Ha? Amad 5% hanga pano tro akon mata kya? 8% natra. Si matang da di ma'am ai na si to gi do. 5% kya mana ge? 1 by kya ga? 20 mana tro. Sidi mari ani 2 by 25 mana ni adna na ratio toro hote iso tinga sai game formula do ne phani ko sia kun manung da me hengala kya na 21 by 20 kuma ma ani hengala 27 by kya 25 la ba engji ko adu dik na yadre siba khaji kya tare puina dia kuma ni yang isangwa tara ba mathak sina kya kuma to impuri ro ko kuma to impuri di taren puri taren tramni 189 3 puri om pol kun thret om pang kumari kun taro om mani manga sitare ko adu 500 oi bu to kya ora ba 567 oi bu na tro percentage pu to kya di si sam thang ge di kana ni 5 ne loi dra 5 lo di kya dani sa sama si 5 me lo di 11 38 manga hom traunga kun adu manga mari kya ne ngale ja 13.4% hengale simana answer tar jare sina aigi saidi ratio ta pu method to aduna tabi the successive li hengat pada kadi formula sina gi khoina x plus y si formula sina gi bra adu matang ji sina ya duina nga sai ta gi formula do si use to godaba yare ko sikana re question si use to bata more si sina laksa do di male eng si ko kya ba 5% hengala bina plus 5 la ne ko amana y na 8% hengala bina a la ni sidi 5 into 800 adudi lamsam ho jadra 13 ga something da oidra aba 13 dagi point something la oidro si ata de guessing to budu kana re sina pa quiz this one ai nga sai hai do sina kana ra kadu male da asisu tamo ro ko sundro chang ko hotro lamsam ho jadro si 13 lai gre ba si something 13 chapchana dilaro khitang di ne adudi option thik to sina kana be helo matang se di sina lakse hai this sadi kana hari meta si sida di nong da tare are ko ada method matang magi kana jabale aduna method me ham ta je duine sumaina anirak successively hengale have se final na kya hengat pagama na ge nga sai na do pramana nga sai class yaw 20% am hengala ba among nam 20% hengala ba adu last anirak sumaina anirak 20% hengala se amuk tung de hengat padi 44% hengat pa mane na hai gi do kari formula pala si formula pala kan ai ko adu ne policy ai ko si mangani pa ni fu da ne eladi 0.4 la oidro sumne da se yang da bra next one
last week is no. In a class 40% are boys and number of girls are kya 54. What is the number of boys in the class? Maintain ho jadu ne ba ai ratio me palo boys na kya no 40% ni le mori do girls kya war mani 60%. 40% 60% ratio di 2:3. 3 way kan the girl do 54 ni piri 18 na puri re this is 18 puri raga 2 gi di 36 tara mani si ratio me tuna kanari ne ba sim ko kamai hori no boy do kya no 40% natro girl do kya no le mo budu ore do remaining do na girl ore moidro school da nupa nupi le bani nupa ni full le 40% le di girl 60% ni na di kya no 2:3 natro adu pirami bilu do keno given ja girl masing natro girl masing pirami mina aina ngasai ratio do girl ma pa da sing do hoido kya na 18 na adu si kya na 18 puri diga tare myam 18 to ja 30 ga 6 yani mo myam si bo ani adu ne asi me thas lai dro che samay holo se hai apun ma satra do tutel x ni khala je bo ko karam phagi khanjar tutel x ni nupi duna 40% oi nupa na 40% oi di nupi kya warna 60% natro girl ji 60% ne ba 60% of x kya hodi ba girl natro sia se kya mane hai ba 54 is the x of toro idi si method se nuai te khal ne di 3 sida kya 5 tar ba 3 sika di kya thong ya 18 18 ka 5 ka di 90 tar ba x kya tar 90 apun ba sata kya le hai na 90 adu di therefore girl puto kya di girl puto sorry boy puto kya ni ko boy puto kya tar ga di apun ma 90 dagi girl ma sim 54 kha do ani si matam sangna thabak ne si na maintain hol pasung am drasina laksei ko adu si phajade have na te ya ai si method se sina laksei have do ne na ni jaduna method khudima hijilo karam kandara kari laksei have do ko nam adu di hanje ji hola kanda harakane ba koi nam adu another level oja or sai tare hena nipan sure ko si line sangi jaduna method me am je heibi method si dam karam laksani have zum khangai ne adu aina harji follow to ko si phajade have na te phajai idi si mentally holy dunia koina ere ko haba me samai toro ngasi class yung aina tawri se me am no ke no hangi ko aina collection tawri se kanai kadai de collection toge SSC di 2024 ne ahan bagi sip me am thawe mang ahan bagi question sip khara khak gi ko li ne si sing atani hangi jong adu ngasi tai class SSC di jam to ina kan na dra SSC di ko tana ti se noi gi CGL thaba CPU thaw noi gi jum kan na khine ko andara aduna sidi just beginning ni ai theory ngasai noina tawdu je hosiki ratio saba adu taki me am jum na mo phajana mamuta ne ngo adu hayeng question makal makal CPU gi CGL ga khara lu bo su kai su tawra je ma sida na te heng propilos kanra ka duini discount simple interest compound interest chapter me am da sigi ratio me te ai duri sinar ka duini ratio ga percentage ka ani gi mamani concept ani punjil la pura koi 10 makal amani sai brahmaster 10 na पृथ्वी तुम्बिया तेने गाय हाइदाय ने हाइदे अंक तुम्बिया बाय तारे ने को मानी पुंगर दि लोरे नहीं राने बंकसी परसेंटेज पेर मदु रेशो तक वन थया तक 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 लोरे 4 किलोमीटर पाला है को सुमाइना में मसी क्लास एम थी काना निकले अरे यो रिविजन चलो काना उब्रो न बने हां लागले रे में हम थवा यावरे को